Ԥшшәырацәала еилоу ауаҩы игәалаҟазаара шьҭызхуа, дзырхәыцуа асахьақәеи, акерамика иалху аусумҭақәеи ацәыргақәҵаҿы еидкылоуп. Араҟа Людмила Будиак еиуеиԥш шықәсқәа рзы иаԥылҵаз арҿиамҭақәа роуп еизго. Иахьатәи ацәыргақәҵа зызку Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа реидгыла Алахәыла Людмила Будиак, Аԥсны аҩныҵҟа еиԥш Аԥсны амҭацәгьы акыр ахара зыхьӡ рдыруа асахьаҭыхҩуп. Ара ижәбо аусумҭақәа зегьы акерамика ҳәа изышьҭоу ауп изызку. Акерамика ауаҩы дыршазар аахижьҭеи ахаангьы ицыз, иахьагьы ицу, иахьатәи аамҭазын иаҳа адекоративтә хырхарҭеи арԥшӡагақәеи рыла ишьақәгылоуп асахьаркыра аганахьала, аха уи ада ауаҩы иԥсҭазаара зыԥшӡахаӡом. Убри аҟынтәи Будиак лусумҭақәа даара алҵшәа бзиа рыманы есымшагьы ацәыргақәҵақәа иааларԥшуан, иахьагьы еиҭагәраҳла ргеит уи дышпрофессионалу, профессионал харакыла абра ижәбо аусумҭақәа зегьы шырацәа. Ашәҭқәа, аԥсыӡқәа, ауаа рхаҿсахьақәа уҳәа ублақәа хызкуа, ашәыгақәа рхархәарала иаԥҵоу аусумҭақәа, насгьы акерамика иалху ашәҭрақәеи, ачысмаҭәахәқәеи иааҭгыланы ирыхәаԥшуан ацәыргақәҵа иаҭааз. Людмила Будиак лаԥҵамҭақәа рахь досу изааиго, игәы иақәшәо алимкаар залшом. Традициа бзианы иҟоуп, избанзар ауаҩы дызхысыз ирҿиара мҩа иаԥиҵахьоу иусумҭақәа ааидкыланы цәыргақәҵа залаҟны уааин дурбо, уаргьы иуга унарбот, иҟуҵаша унарбот, уаԥхьаҟа узхәыцша уанаҳәот. Убри аҟынтә иаӡбо рацәоуп, гәык-ԥсыкала ларгьы илыдсныҳәалот, иаҳарак ара лара длывагылоуп абри зегьы лзарҵаз Ляля Хәырхәмал-ԥҳа Брагьы раԥхьа ибыдысныҳәалот, абри ҟазара амҩа дықәызҵаз бара боуп, аманшәалара быҭзаап. Асахьаҭыхҩы акерамист Людмила Будиак иазгәалҭоит лусумҭақәа рҿы Аԥсны ашҟа илымоу абзиабара, ԥшшәырацәала аарԥшра лыҽшазылшәо. Конечно, везде присутствует именно моя Абхазия, потому что действительно даже колорит вот этот, цвет яркий, она всегда присутствует в моем сердце и присутствует в моих работах. Поэтому, делая каждую работу, ты отдаешь свое сердце, свою душу. Сара сгәаартра захьӡу Людмила Будиак хаҭалатәи лцәыргақәҵа мшаԥы ҩажәижәабанӡа иаартызаауеит. Амра Зарандиаԥҳа, Алықьса Агәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.